bakhamba ipasiloka ababikindaba bethu bayozithatha la senzeka khona bangene nazo ke lo makhiwo ngebele liphezulu bona ziyurhatshwa nanzi ezijujileko. Docket were not gathering dust. The dockets are taken for a purpose that does not make sense. Sisathusa ezivela ekomitjhinini kaMadlanga ngokuqatshelwa kwelwazi eliqakathekileko emapholiseni. Ngithi thanki nami G20 kufikela phezulu kwami. Izinarha ezihlukahlukeneko ezihlangeneko zahlala phasi zabonisana ngomnotho na G20 angiyazi baba. Ababikindaba bethu baphume bazala umango bayokukhuluma nabantu ngembizo ye-G20 ezako bona ingabe bayayizwisisa na nokuthi balindele ini kiyo. Igama leNkosi uphekelelwe ekhaya lakhe lokugcina umfundi wendaba zeKwekwezi FM uThemba Sindane kwaphahla eSiyabuso. Endaweni ngendawo lapho kufinyelela khona indaba yalotshisa begodi ngenamkela ukuthulani bongwe ku-SABC1 akwande. Isikhulu sezobulelesi obumbi nobulimazako emapholiseni uMajor General Mary Mtsipe uhlathulule bona amadokethi alikhulu ama-21 wesichema esasiphenyaza ukubulalana ukuhlobana nepolitiki iPKTT ngabe angakahlali nje ePitori. Lokhu kunjengoba nakusaraka ukulalela kwekomitjhini kaMadlanga. uMajor General Mary Mtsipe uyiphayile ukuthi amadokethi athathwa la athathwa khona asiwa ePitori ukuyokulala ithuli. The docket were not gathering dust, and by saying that an audit was conducted and the dockets would have been investigated once funding was approved. I had no involvement in the disbandment of the PKTT, nor did I have any involvement in the handing over process. Once the dockets were under me, I, of my own accord, tasked my team to conduct an audit, and if funding had been approved, the dockets would have been investigated. Ikomishini le izwe nokuthi amadokethi asuswa KwaZulu-Natal asiwa ePitori ngombana ayokuhlolisiswa. Lokhu ekuyikulumo erare khulu ikomishini kaMadlanga. The dockets are taken for a purpose that does not make sense. Purportedly to conduct this simple process, which is to audit them. And it just doesn't make sense that they should have come to Gauteng for that purpose. Kusenjalo ikomishini le ilethe ufakazi omutsha uLieutenant Colonel Ntate Khumalo ohlathulule ukunikelana ngamadokethi akhulunyiswa kola njengento eyenziwa ngendlela engakafanele. It will also be imperative for the handing during the handing over that the other party be present and have ample time to go through the docket and get full explanation on why there is this statement on the A clip, whereas it's not indexed on the C clip. Is that how you understand? Uphekelelwe kiboyisemkhulu ngesithunzi uThemba Sindane obekamfundi wendaba emhathweni we-SABC iKwekwezi FM. Unzotho ubekwe emathuneni wakwaphahla eSiyabuso kwaNdebele eMpumalanga ngepelaveke. Usokhamere uClass Khosana kunye nombikindaba we-SABC uPhidile Msiza bebalapho basihlanganiselana kumbiko. Ikulumo yomuntu ohlakaniphileko ithi nawenza kuhle imisebenzi yakho iyokulandela ngitsho nalokho ungasekho. Ngikho kanye lokho okubonakele nakuphekelelwa unzotho. Kuphume nesinedolo siyokuthi uyilimile yakho indima msakwaSindane. Abaphathi behlelo badlegene ngomsebenzi lo kwatsho ukuthi kubulungwa ijoli lapha.
We are celebrating impilo yakhe uThemba. Igama lenkosi lingilo kwakaThemba Sindane kusikinye uba nomhlotsheni kanti nobukhosi bakusomthatshana kwadlawulale bekhona bakhuthaza ibumbano esitshabeni samandebele. Ukuhamba kukaNzotho ukuhamba kukaSindana akusihlanganise siMandebele silise ukuthi lo linzunza lo linala ngoba siMandebele sisoke kufanele umuntu lahle ezikhona kwadlawulale aware ukuthi indrebele elinyelele nakasePitori aware ukuthi indrebele elinye liseJohannesburg lilele kungakho sizela sithi ayihlangane nzunza nomanala kwayizolo akube ngakwayizolo. Nzotho abawuvali umlomo ngemisebenzi emihle ayichileko nebazomkhumbula ngayo. Beka iSundowns kushuthi nakakhuluma ngeSundowns benge akhafule namathi nakhuluma ngeSundowns. Ngizomkhumbula ngomoya ophasi athi nakafunda indaba avele ngephimbo eliphasi nomoya ophasi. Uhleze ngemkhumbulo especially iphimbo lakhe ethi lapho sikhona kunokukhanya. Manje lelo phimbo akekho umuntu ongali replace. Phathi nabalingani bakhe ngokomsebenzi bathi impilo angeze isafana ngaphandle kaNzotho. Ke kubonakele mahlangothi wonke ukusuka emhashweni kwekwezi FM ukuya nemphakathini sewuphelele. Kimi kube budisi khulu ngoba bengihlala hlani kwakhe yonke into besiyenza sinaye besiyenza soyi2 ngingaye emoyeni ngingakakhulumi nayo. Abangani bakaSindane bebatsho ngazilinye ngobuntu neuthalo yakhe. Sindane khamba kweshefu yakho zohlala ngikukhumbula. Nasenze kuhle phasi ngelinye lamalanga sohlala. Abantwana bakaThemba Sindane bakhulume kwahlaba ehlizweni. Ngizokukhumbula amagama akhe makathi ngisana kokera sana kokati selapha. Besazi ngendlela ukuthi fike sizohlala sonke ngaphandle engadini sprayini. Itshalwe ngesithunzi isika yekhaya kunye neyendaba zesiNdebele kanti lokho kutsho ukuthi ukusuka namhlanje abalandeli bakhe ebebamlalela emhathweni ikokwezi FM umndeni kunye nabantu bebasebenza naye kuzokufanele ukuthi bafunde indlela ezitsha zokuphila ngaphandle kwakhe. Nanyana lokho ke ngeze kwabalula ngoba uNzotho ube ngasimuntu kwaphela kodwa na ube umuntu oletha amachuguluke esitshabeni kanti nakulikhambo lakhe lempilo liphelela lapha. Lala uphumule Nzotho hlokohloko lomlambo lona lingasutha liyahlokoma. Nginguphindile Msiza wendaba zeSABC ngibika ngikwaphahla kwaNdebele eMpumalanga. Nasibuya eNtolo. Hlanganyele la lapha ukuthi sizokudla ukudla esibane sisukele la sikhambele sePitori sokudla khona. Umasipalata weThembisiliani eMpumalanga wakha ubudlelwano nentolo zokudla nendawo zemvakatshibukeli ezingaphasi kwakhe konke kwenzeka ngesikhathi sembizo yeG20. BBC izokurhatshela bunqopha ngokusemthethweni iG20 SA 2025. Sasodakane indaba lapha mbukeli nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asodake nazo. Umkhanyo sewuyabonakala ngembizo ekulu yeG20 ezokubanjwa amalangana ka-22 kule nyanga ephezulu. Nje silalamela umbikindaba wethu Msiza osemalaba Stade ePitori lapho wakhuluma khona nabantu bona bayayizwisisa nayo iG20 nomthelela wayo. Bidile sakwamukela indabeni zesiNdebele lapha ku SABC1 ingakhuluma kwabantu ukuthini ngapho ngeG20. Yeah, I can hear Thulani but he's far. Bidile siyakwamukela ingakhuluma kwabantu ukuthini ngapho ngeG20. Nangambala Thulani sise Maraba Stade ePitori izulu liyanahle solo sifike lapha kodwa lokho akusivimbi ukuthi sethulele amaSouth Africa indaba ngobunjalo bazo khulukhulu njengombana kulungiselelwa imbizo ekulu yeG20 ezokubanjelwa eSouth Africa pha eJohannesburg ngempela veke esiyakiyo le
kanti-ke lokho kuyiqophamlando ngombana kuyathoma ukuthi i-G20 ibanjele eSouth Africa pha le yimbizo yaqobe eminyaka ehleze ibanjwa emazweni ngokuhlukahlukana kwawo kanti nomengameli wenarha le uyaphuma aye emazweni amanye yokukhulunyiswana ngezinto ezifana nokuthuthukisa umnotho kodwa nonyaka nje beza eSouth Africa pha kuza ukuthi ngomnyaka ozako bachinge eAmerica ngalokho-ke silitafula lendaba zesindebele sithe namhlanje ake siphume sichinge esichabeni siyokuza ukuthi bona bayizwisisa njani i-G20 begodwa baqabanga ukuthi izobasiza njani ukuchinga phambili kanti-ke ngesandleni sami sokudla nginoma uMacy wakwaMahlangu ongunomabhizinisi othengisa ukudla khona la eMarabastad uzositshela ukuthi yena uzwisisa ini nge-G20 Sesimacy siyakulochisa siyakwamukela endabeni ze-SABC Loshani siyathokoza Sesimacy ngimi uMacy Mahlangu ngibuya enkosini ngithengise eMarabastad siyathokoza emthambothini Sesimacy kuyini i-G20 ucabanga ukuthi i-G20 iyini begodwa izonisiza ngani nimaSouth Africa asiyazi i-G20 Sesimacy i-G20 kukulapha abaholi bamazwe ngokuhlukahlukana bavakatshela ilizwe elinye bayokubonisana ngeentshijilo ebaqalene nazo ezifana nokuthuthukisa umnotho hlangana nokhunye ngakho-ke ucabanga ukuthi wena i-G20 ezako le ezokubanjwa ngomgqibelo izokusiza njengomSouth Africa asazi maybe izosiza ngoba uzuma weza la wasithembisa izulu nomhlaba wasithembisa konke ukuthi uzosenzela ama-shelter uzosenzela yonke into mara kuphumelele ukuthi asenzele asazi i-G20 maybe izosiza and sinekinga la sinekinga yama-foreigner ama-foreigner agcwele konke nje abiza amaplate 20 randa 30 randa asazi inyama bayithathaphi asazi ipuphu bayithathaphi ngoba umnotho uyise ngibo babegcwalisa iMarabastad le yonke asinamanzi asinama-toilet hayi thina siphila kabuhlungu eMarabastad asazi imeya right senza ama-permit siwenzile ama-permit siyabhadala ama-permit mara still kuyafana bagcwalisa abantu bangaphandle la babiza ukudla cheap thina amaSouth Africa kumele senzeni ngoba thina sithola izinto duri bona bathengisa ukudla 20 randa bathengisa 30 rand bafaka isteak namathumbu nge-50 rand asazi ukuthi thina senzeni nje sibakwazi ukuthi thina kumele senzeni simaSouth Africa ethokoza Sesimacy loyo-ke ngunomabhizinisi othengisa ukudla lapha eMarabastad kanti njenganje ngizokujikela ngehlangothini lami lokudla ngikhulumisane noma uLucy ngewakwaMthunzi atsho ukuthi njengomSouth Africa ucabanga ukuthi umengameli kuyini angakubekelela phambili namkha angakhuluma ngakho embizweni oyokubanjwa ngempela vekele eJohannesburg eSouth Africa pha Lucy siyakulochisa sakwamukela endabeni zesindebele radume ke a dumela ke le morekisi wa Tshwane and then ke le leadership ya informal traders ke le Lucy Mthunzi ke rekisa mo Marabastad rena le bothata ba hore Mayor mo Tshwane ha re tsele ko pele re le barekisi rabe o re gopotsa morao ko re tlhang ko teng the previous mayor Ramokgopa ne le ena na itse gore morekisi ke eng mo strateng na utlwa sello sa morekisi se re sellang na khone o itse morekisi ke eng mara no since re tsena Mayor ka Sputla ra lla ka yena Sputla ra mo gopola ka mehla le matsatsi no Russianisiwa re tselwa di stock or na le di permit tsa rena di re berekeli and then gona le barekisi ba re tse di permit after di permit ba tlo kolma ka drop so gona le batho ba ba kontle abana di permit mara bona ba rekisa free rena le barekisi ba mo Tshwane tshwantse re phele ka o shiana every day and then rena le bylaws di bylaws tse re le mo tsona rena re le barekisi di a re bolaya so no ba re tshwantse re tsene ka 6 re chaise ka 6 re le barekisi re phidisa bana ka business e re le mo yona rena re tsena 5 o'clock mo Marabastad ka 5 re ba re le mo re chaisa ka bo 7 to 8 ke nako ya rena ya o chaisa so ha re bela nako ya hore ka 6 tshwantse re thole re le teng mo a re o rena hanela byang ra khopela re utlweleng mafatshe ka bophara ntwa e re llang tsokolo e re le mo yona re utlweleng ba re utlwele botlhoko ka mkhore safarang ka teng re le barekisi a rena di toilet a rena metsi re nwa metsi a ditšhile
Ngiyathokoza seSilusi, loyo ke nguseSilusi ohlangana namanye amaSewula Afrika azwakalisa amazizo wabo ngendaba ye-G20 ezokubanjwa ngempela veke. Ukhumbuleke ukuthi umnqopho we-G20 lo kuthuthukisa amabhizinisi, ukuthuthukisa umnotho, kuye nokuqinisekisa ukuthi kuqalanwa neentshijilo ezifana nendlala, ukungalingani kunye neentshijilo ezifana nokuchukuluka kobujamo bezulu. Sizokuhamba sikunikela zona-ke ngokuhamba kwesikhathi njengomana kulungiselelwa ukuyokubanja i-G20 ngempela veke nje. Thulani angibuyele kuwe studio. Siyathokoza loyo mbikindaba wethu uphindile Msiza osilethela konke okwenzeka eMarabastad ePitori. Njenganje sisuka eTshwane sekwamhlanga eMpumalanga. Sizwe khona bona lingangani lwazila abantu nomthelela we-G20. Sinomabhande emthombeni chikwana akhe usithathe usibeke ngapho bona kuhamba njani. Ngiyathokoza bonke ngilochisa umbukelo sekhaya ukuthola indambo sila ku R573 Muloto Road lapha kwaNdebele eMpumalanga. Kwamambala uzakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelileko umhlangano omkhulu we-G20 bobanjele lapha ke eRio de Janeiro eBrazil. Nonyaka nje kwamambala ufikile lapha ke eSouth Africa. Nathi ke sifikile ngapha kwaNdebele ukuthi sihlolisise ukuthi ingakhana abantu bangapha kwaNdebele khulukhulu abantu abatsha ke bayizwisisa kangangani njengayi nangumuntu omutsha. Sithokoze mfowethu njengomuntu omutsha uzwisisa kangangani i-G20? Ke ngingena mlonyana kunjani mina kwethu? Ngithi thank you nami i-G20 ukufikela phezulu kwami because nami ngifuna ukurepresent indlela, ngiyabuya ngiyazirepresent ngiso. Say thank you ukuthi nathi yeza ngemva kwethu nayibe nempumelelo ehle siqhubeke siye phambili. Thank you mina kwethu. Nangomunye umuntu omutsha akhe sikubambe nje ehloko sikubambele eduze. I-G20 kuwe ithi ukuthini? I-G20 kimi ngokuzwisisa kwami zinarha ezihlukahlukeneko ezihlangeneko zahlala phasi zabonisana ngomnotho nangamabhizinisi nekukhuliseni amabhizinisi abantu abatsha. Kuba kuhle ukuthi nabantu abatsha laba uthola abahlezi benzani angizwani negengetsha namdele ngesitolo ngiyithola ihlezi ngizwana nokuthi imdele la ngifika khona ukuthi ethi kube nomehluko ethi kube nobrothonyana. Wazi kangangani nge-G20? G20 angiyazi baba mina. Angiyazi. Naseqindlela indlela le ngiyethemba lethu neveza ubuhle iqaba lapha ke nanasa indlela iR573 Muloto Road ngenge lapha esifundeni seMpumalanga edlulisini inkoloyi eziya endaweni ezifana nabo eLimpopo. Wazi kangangani nge-G20? Thina into sesiyaziyo lana ukuthutha abantu umphakathi suse la uyakhona endaweni ezifana nabo Sheldon ithemba lethu Hlebzile Magodongo. Bakhona abanye begade bakhuluma bathi nabachoko bathi ke i-G20 lebazisa ukuthi ithuthukisa umnotho nabo abazimisela ukuthi bafukulule umnotho wesifundeni seMpumalanga endaweni ezincanga ngapha kwaMhlanga ukuya kuboveza ubuhle ukuyangale ngekangala nemiroho ngomnjalo emaplasini ahlukahlukeneko. Ngithatha zonke indambo ngibuyisela kuwe e-studio kunye nakumabona kude ku-SABC1. Bongwe. Ukusingathwa kwembizo ye-G20 South Africa kubonakala kuza nobuhle bodwa emabhizinisi nangaphasi kwakamasipalata weThembisiliani eMpumalanga. Umasipala lo ngokubambisana nendawo ethengisa ukudla ese-Mountain View kwaMhlanga eMpumalanga ebizwa ngokuthi kuSetshanini babambe ihlelo lokuthoma lekamasipalata elibizwa nge-Community Connection ekubingwe ngalo ukuthuthukisa intolo zokudla nezivakatshobukelo ngaphasi kwakamasipalata weThembisiliani. Ukuthuthukisa kwendawo zevakatshobukelo nezithengisa ukudla, ukwakha amathuba omsebenzi nokwakha indawo la abantu bangahlanganyela khona kuyihloso enkulu yehlelo likamasipala weThembisiliani elibizwa nge-Community Connection. Imeyara kumasipala weThembisiliani uLesitja Dekhale uthi kuqakathekile ukukhambela amabhizinisi angaphasi kwamasipala kuze azokufumana isekelo alihlogako azokwazi ukukhula. Ukuze siye phambili kule ndawo yemnotho sifanele sikwazi ukusekela indawo ezifana neEtshanini, sikwazi ukusebenzisa for our different activities and essentially ukuthi sizikhulise. I-Vice Chancellor University eMpumalanga uProfessor Thenjiwe Meyiwa naye ophumelele ukufika emnyanyeni lo uthe ifundo iyakhambisana nokuthuthuka komnotho wendawo zemakhaya. Kubalulekile kuthina ukuthi kube ne-access to education. Uma ubheka ngempela noma imapha amazwe wonke, uma ngabe i-education iphakanyiswa kuyele kwenzeka ukuthi lokho kuhambisane nokuthi kube nempumelelo kwezomnotho.
abanikazi bezinye izindawo ezidosa imvakatshubukeli ngaphasi kwakamasipala lo bathi bazokuzuza kakhulu ngehlelweni. I-support sayithola la ekhaya and we are very appreciative of i-support esiyitholako la ekhaya and nomasipala udlala ichazelo elikhulu la usupporta njengamabhizinisi walokali so into esiyibona la eyenzakala namhlanje eTshanini because iyabonakala ukuthi umasipala wethembisile uyasupporta kakhulu sima ama-SMMEs wala ethembisile and bazimisele kakhulu nge-economy yethu yala. Ebuka-ke nabantu bathi ngikhanakhana angekhe basazikholela ibhesi baye ngePitori ngoba nendawo ezisekhaya sesinokudla okuphambili. Hlanganyele la pha ukuthi sizokudla ukudla esivane sisukele la sikhambele sePitori sokudla khona. Sithokoza kakhulu ngoba lokho kwenza ukuthi sikhone ukusave or ukubulunga imali yokuya ePitori sokudla kuphela sibuye. Umasipala usazokuvakatshela nezinye indawo ezingaphasi kwakhe ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakahulumeni namabhizinisi. Endabeni ze-SABC Philemon Sikhosana. Kusasa ngesikhathi esifanako zikhona indaba zeSiswati kanti ngesimbi yekhomba ndaba manje ezesizulu. Ngikukhubongile.